Reynaldo, Kenny, Aldrin. Oo naman. Ganda. Okay, more. More tayo kakabsat. Okay na, kakabsat? I do believe nga nawatpat na yan. Okay, so before we start, may I request everyone to please bow down and nag-pray tayo amin. Let's pray to the Lord nga iwaksi di amin no nya man ti panpanunutan day tatahan nga may naig iti pagayatan na, and let's focus today. Let's focus this morning in receiving His message and how we will apply it and paano natin ito isasabuhay sa ating mga buhay. And ganun na din, good morning sa ating mga kapatid na nakatune in ngayon sa ating Facebook Live. Pray tayo amin, kakabsat. Let's all pray. Our sovereign Father in heaven, we come before you in the name of Jesus. Father, thank you for
the life that you have given us through our Lord Jesus Christ. Lord Jesus, thank you for dying at the cross for our salvation, and thank you for demonstrating your love to us. Na ito po, Panginoon, ang aming patuloy na magiging motivation, O God, to continue na ilapit, idulog ang aming buhay po sa inyo, sa amin pong pagpapatuloy na pagpursu at paggawa ng inyong kalooban sa aming buhay. Panginoon, marami man talagang mga pagsubok, maraming mga process items, or marami talaga kaming mga pagdaraanan sa amin pong pagpapatuloy na paglakad papunta po sa inyo. But you are a perfect God, and the victory rests on you, O Lord Jesus. And we have you in our lives, O God. Kaya wala po kaming hindi po dapat kami mangangamba because our victory is already in us, and that is you, O Lord Jesus. That's why this morning, O God, thank you once again for bringing us here, gathering us together, for us to worship you, Father, to glorify your name. Maraming salamat, Lord, sa presensya ng bawat isa, and even to our brothers and sisters na nakatune in po sa aming Facebook Live and even our YouTube, Panginoon. Maraming salamat, Lord, that you will we pray, O Lord God, na gabayan nyo din po lahat ng aming mga technical teams ngayon. Grant them the wisdom sa kanila pong pag-StreamYard or pag-live ng aming StreamYard sa Facebook. And we pray for a clear and even a strong internet connection, O God, so that wala pong ni isang salita, Panginoon, ang hindi maririnig ng bawat isa po ng mga kapatid namin ngayon na naka-tune in sa amin pong FV Live, O God. Maraming salamat, Lord. We commit to you the rest of our time today, and we bring back all the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. So, kakabsat, sakbay nga indagdayaw ti Diyos, basahin tayo iti sasauna, basahin natin ang kanyang mga salita sa mga awit, chapter 138, verses 1 hanggang verse 8. Okay, so sabay-sabay tayong lahat, mga kapatid. Verse 1, Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan, dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lahat mong itinulong ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang awitin. At ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang apa at may hirap. Kumublimay, kita niya ang hambog at nagdaranas ng maraming suliranin. Ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. So, indeed, nakaklaro ka kabsat, iti mensahe iti Diyos, kada ito yung chapter, iti mga awit, na let's continue to worship Him, papurihan siya, ano man yung mangyari sa ating buhay, ano mang suliranin, ano mang pagsubok. Our motivation, bakit tayo mag-stand is yung kanyang di kumukupas na pag-ibig sa bawat isa. Amen? So, no sino ito'y itinakarig na, deto'y aglablapunusan ngayon iti Diyos, agsala ken agragsak isuna nga ag-worship itata. Amen? Okay, let's sing this song, Kay Saya-saya at Hinahanap Ko.
ng Panginoon sa iyong sukdulang biyaya sa bawat isa. Brothers and sisters, let's lift up our hands as we sing this song, Sukdulang Biyaya. Let's surrender our life to God. And let's meditate the lyrics of this song. Sa lahat mo kaya
ang aming pagkakasala. Ngunit ang inyong pong pag-ibig ang patuloy na nananalaytay sa inyong puso para sa amin lahat. Panginoon, amin pong binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Let's give God the glory, brothers and sisters, by clapping our hands. So, once again, good morning and welcome to our Sunday worship service. And I do believe nga excited Tito Munggal Maysan nga dumngeg manen ken awaten iti mensahe ti Dios Tito Munggal Maysa kanya tayo. So, jak nga ro den ibaybayag kakabsat awagak man ti pastor tayo itatanga bigat. Awan sa bali no haan nga ni Kuya Moises Galera. So let's give God the glory by clapping our hands para sa Panginoon sa buhay ni Kuya Moises. Damit lang peace of mind amin kakabsat. Amen? Nay, madinamat kaya dati laptopon. Dahil ko na ko ya. Sige, sakbay tayo nga mga rugi kakabsat. Nati-title na, idi, last message, idi Sunday. Allah. The gospel that breaks barriers. So nga, iti anak ni God kakabsat, ket they are more than victorious. Nagpinas di message ti kanta itatay, di muudi nga part na, nga di jay love ni God, no di ayat na kanya tayo, ket dakdakkel nga amang, kumpara kadigiti na inya duan nga basol tayo, nakatado nga concern tayo iti panagbiag, mabalin siguro, dito yung makalawas ket, kasla hopeless tayo, mabalin nga kaslahan tayo makapagnan because of the many challenges, but God's love is greater. Amen? Dakkel nga amang. DJ ayat ni God, iti tumunggal may sa kada tayo, compared kadigiti situations nga pagdadaanan tayo. Kada ito yung alawas na, I've been talking with some brothers and discussing things about life. And may isang illustration nga intend kanyak ni God is strategy danom iti baybay. Imagine nyo no kasano kaadu di jay. Mano nga litro iti danom iti baybay, ti buo nga lubong. No kitan tayo according to science, 75% iti lubong ket water. So nagadu di ngamin. So nukas jay nga tati pinagkita tayo kakabsat iti kadakkel iti love ni God kada tayo. Kasi legit kaadu ti danom iti lubong. Di tipiket malmalmes nga kanayon iti ayat ni God. Di ngamin. Kasi di kiti problema tayo no concern tayo kakabsat ket tila ang katumbas na kaslat let's say may sa baso nga luwa. So adati significant nga ta nga effect na di sa nga baso nga luwa kumpara ka DJ amin nga danom iti lubong. God's love versus our concerns. So nga no one should be overwhelmed kadigiti challenges nga pagdadaanan tayo iti pinagbiag. Amen? Amen. Tuwag dari kayo sabi lang, tagulit tayo nga, worship. Okay lang kanyayo. Kat di purpose, jay worship kakabsat kat no prepare, di jay heart tayo. Nga agdaydayaw, kanya na. Prepare, di jay heart tayo nga dumngeg, kadigiti, sasao ni Apo Diyos. Bit lang kayo, dinumit kayo, dito yung laptopin. Okay.
Sige, before tayo nga ituloy dito yung message, kakabsat, kahit kuman nga idawat nga dumugti amin iti panagkararag. Diyos mi ang managayat, kaya managparabor. Ugad umay kami iti trono ti parabor mo, nga daan pa nagpakumbaba. Amom Lord, no ana digiti linaon iti puso ken panunot iti monggal maysa kada kami. Amom ugad no ana digiti challenges nga pagdadaanan dito monggal maysa, but in Christ we have hope. Indeed, Christ is the only way to overcome all these barriers in life. Christ is the only source of life. He is the only truth. And sometimes, O God, ating-tinglan mi, digiti kinapudno, kadigiti sasaom, but we are surrounding this truth, O God, with lies. Da kami met lang no maminsan, Lord, timang deceive ti bagbagimi. But now, O God, allow us to break through, kadigito'y nga hindrances, no barriers, iti pinagbiag mi, especially iti pinang surut mi ken ka. Nagyaman kami, O God, iti victory nga adda kami babaen ken ni Kristo Jesus. Ket iti daytoy nga gundaway, O God, lukatam kaditi puso ken panunot iti monggal maysa. Nga adda pay nga maipasagepsep digiti sasaom kada kami ket agbiag kami based on your word alone. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your continued teaching, your unending patience, O God. Iti biag ti tumunggal maysa nga madi ka mumuma nga mangisuro kada kami. Madi ka mo kumamet mauma, O Lord, nga learn from you and to put them into practice. Lord, we thank you so much. We cast out any spirit in this place to depart from us so that we will truly enjoy, O God, listening and learning from you. Thank you once again, Lord, for this place is holy because you are our holy God. And thank you so much, Lord, for putting words in my lips that will cut our hearts, O God, and that all of us will repent and truly obey you wholeheartedly. Thank you, Lord, for this opportunity. Gaman ako, God, anak may karkaribat, you have called me, Lord God, to stand in front of your people. Anoint my lips, O Lord. We bring in praise and glory to your name, in Jesus' name. Amen. So last time, the same nga title tayo kakabsat, the gospel that breaks barriers. No kita ti illustration when no ti passage verses 1 to 10 in the last week, iti crippled from birth na ianak apilay. So ti mind no minsan the word impossible because kastuinak nga nayanak, you cannot change me, Lord. Kuya ate, you cannot change me. Dito bagbagam nga Bible study and so on, even dito pinang search ko kini God through the Bible, awan ti effect na. Sometimes adakas di nga issue iti heart and mind tayo. Even kadigiti pinag-follow up tayo iti tao. Amen? So nga agbalbalin nga hopeless met no minsanan, anak latang rumruar mapanag share iti gospel or anak latang mapanag follow upin kasi aumet ti effect na. But actually that is deception nga kapsat. God called us nga agbalin tayo nga victorious with the gospel of Christ in us. Anak pa na ni David, Psalms 42 verse 5. Even ijintid, pinaka-down nga moment iti life na anak ko na. Psalms 42 verse 5. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Our hope is in Christ alone. And let's continue, kakabsat, to review some lessons that we did in the passage the last week. Dito the points nga in-discuss tayo. A gospel-centered communication, a gospel-centered nga pinangtulong iti others. At the same time, a gospel-centered worship or simply Christ-centered nga pinagbiag. Okay? But now we will have this second part from verses 11 to 26. The same title kakabsat, but kahit i-share kanya dito 3 points nga pagtutungtungan tayo. And what will happen iti may isa nga tao kakabsat nga dati breakthrough iti life na. Anat mapasamak iti may isa nga tao nga awan iti barrier iti life na. Awan ti alad iti life na. Freedom, di nga men? Kasi dati nakakulong tayo nakabalod tayo, kadigiti self-centeredness tayo, nakabalod ti kadigiti insecurities tayo, nakabalod ti kadigiti immoralities, idolatry, and so on. Nakadado nga basol, iso ti nakabaludan tayo before. But now,
Christ freed us through His death on the cross. So anat mapasamak iti may nga tao nga adda iti pudpud no nga freedom kanya na. So dito yung second part na kakabsat kahit kung i-share kanyayo. This will happen iti may nga tao nga completely free from the bondage of sin. Completely free from any self-centeredness or any selfishness, without any hidden negative motives of the heart, without any bondages. Ang kayo bang excited ka kapsat? No, kuano, nagpasangpet kayo kung makaspangarigan iti nagabot abroad ng kabagyan. You are so excited. Kasi ora kasunod ayat tayo nga maarakop kumayda at damit iti baybay nga nagdakkelan. Dan sa kanta nga kasi Ilocano. Hindi ka mo nalipatak di title nan. Nanganipod ti bigat kaya nga natrabi di kanta na. Nalipatak di lyrics nan. Kita siguro padak nga lalaki kan babagat dito. Wag muda. Let's have these 3 points kakabsat as a way of living nga kas may nga anak ni God nga free from any bondage. Okay? Let's hold on to Christ. No longer kadiji past life tayo. And let's trust God's ways, no longer our ways. Hindi iti result kung mga kabsat, iti may nga tao nga free from barriers and to live out our Christ-like identity. May salaing iti identity, iti pudpudno nga Kristiyano nga kabsat. And this is the Christ-like identity. Okay? So, as a summary for this topic, kabsat, the child of God is free from any bondage of sin and allows the Holy Spirit to take over all His decisions, his or her, okay, in life. Clear ba kanya tayo, ito yung kakabsat, di life tayo, that the Holy Spirit is taking control sa digiti amin nga decisions titi manang biyag. Okay, let's kanti ano ti kakabsat. Point 1, let's hold on to Christ, no longer kadi past life tayo. And then tituloy na from verses 11 to 13. So jinti last passage tayo from verses 1 to 10 ti effect kadi jinti crippled from birth ket na-enjoy na DJ life na in Christ together with his fellow believers. Simursurot kada Peter, kada John, na-enjoy na DJ life na nasapulan na DJ real identity na kas may sa nga anak ni God. So ma-enjoy na DJ relationship na ken God at the same time relationship with his fellow believers. So jinti verse 11, while the beggar held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's Colonnade. So when Peter saw this, he said to them, "Men of Israel, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walked? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified His servant Jesus." Okay, patinggate ka deta kaabsat no kita tayo, anot napasamak ka di crippled man, idin experience na iti true healing. He continued to follow Peter and John. How about kanya ti itatakabsat? Are we really following Christ? Nga iso na itinang free kanya tayo from all the bondages that we have in this life. Are we following Him? Or still we are holding on ka DJ na palabas tayo? Kasi no kuma di pinagkapit tayo kakabsat ket dati dito bangir tirang tayo kuma pero di may sang ima tayo nakakapit di bangir. So how is that? So divided DJ heart tayo, divided DJ focus tayo. Everything is divided. So how can we enjoy? Kasi no tayo ma-enjoy DJ new life in Christ kakabsat if we are still holding on kay DJ past life tayo. Remember kakabsat, iti life in Christ, ulit 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Do we have this kind of perspective when no, di pinangtulong tayo iti tattao kakabsat, kasano tayo nga i-share ni Christ iti others, at da kanya tayo kadidito nga klase iti perspective nga isudamat ket ma-realize that they have this completely new life in Christ. No, bubrayan tayo lang dito because you want it and others are doing it.
Now is the time of healing. Now is the time to change our perspective, kakabsat, because from the four gospel, here comes the book of Acts, helping us no kasano tayo nga iuswat, no kasano tayo nga ubraen, DJ disciple making nga insuro ni Christ kanya tayo. Hantay nga agkap ka pa iti ministry, kakabsat. We have the complete and perfect example. Inted ni God kanya tayo, even kaditi biyag, digiti apostles, starting ka dito yung book of Acts. What will happen? Kakabsat, di dating a crippled, he continued his life in Christ. Ngayon, kita mga tattao dito inti sumaron nga partner. They are excited to meet. Diba? Makita tayo inti verse 11. All the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's Colonnade. Excited da. Na makapag na diyan, dati nga pilay, they are excited to come. Kahit na nga i-witness, diyan na pasamak. Pero dati challenge, diyan unig ti heart da kakabsat. Dito iti in-address ni Peter, kadagito yung tatao. And sometimes kasi iti situation tayo. We are excited to meet the Lord. We are excited to join Bible studies and cell groups. We are excited about blessings. Sino excited about blessings? Oh, saklang? Imposible. Sino tada na out ng blessing hindi last week? Can we call that blessing or curse? Na kanya yun. Sometimes we are only excited about blessings, about the positive things nga ubrayan ti tao kanya tayo, about the positive things ko mga ubrayan ni God kanya tayo. Timi nagkita tayo. Dati positive ken negative nga ubrayan ni God kanya tayo. But no. Everything nagapo ken ni God ket positive ko mati pinagkita tayo. Amen. Amen. Oh, malagi ko di ka anak nabigpig sabay di amen na. Uri na lang nga to di duwa nga imo na. But the challenge kakabsat is din the second part na. People are excited to meet or to witness DJ na pasamak nga miracle but ada iti madidak kaya nga i-let go kadi inti past life da ana dijay. Kadi inti last part ti verse 13. You handed dito inti in address ni Peter kadakwada. You handed him over to be killed. Excited da nga maka-witness DJ na pasamak pero in address ni Peter DJ inner nga concern iti heart da. You handed him over to be killed. Ni Christ dinoy. Inted yun ni Christ tapno matay isuna ko na da. You disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. What else? You disowned the holy and righteous one and asked that a murderer be released to you. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. No kitan din kakabsat, kat ana digitoy nga inner nga struggle kanya tayo. Ana digitoy inner nga concern tayo. Nga outwardly we want to be excited, pero dati inner nga challenges that we cannot let go. How can we help people in this area? No madite kayat nga i-release digitoy nga inner challenges nga dakat niya tayo. Inner resistance. Secret sins. What are these things, kakabsat? And Peter, filled with the Spirit, amo na nga i-discern, itinagyan, iti heart, iti tao. So nga overwhelmed ni Peter, excited kayo? Sige, umay kayo, but I will address your major concern. And this is the purpose why we study the Bible. This is the purpose, kakabsat, no apay nga conduct iti Bible studies and cell groups. This is the very purpose no apay we gather together so that the inner nga challenges tayo, kakabsat, ket ma-free tayo. Kasi awan ti anak ni God nga agbibiyag ijin ti past life. Amin nga putpud nung anak ni God free from any bondage. Amen. So what are those struggles that you are facing? What are those secret sins? Amin nga basol kakabsat, ket aramiden to you in the dark. 1 Thessalonians 5. We are called to live as children of light. So nga dadigiti impenan digiti heart tayo nga bitter envy or simply bitterness
or simple hatred, or simple immorality, agent mind, or idolatry, or isang kabasit nga rebellion. Those things are barriers nga haante nga ma-enjoy ti life in Christ. So nga naman minsan, nagmamayo tayo when it comes to Bible study. Andiyak kahit ko, cell group, online naklatan, I don't like face-to-face. Because of those barriers sa gabal. Antimit nga rod, kaya ti online nga blessing. Di ngamin? No, dati mang kanyam ti kwarta or makan ko matapos picture na lang isend na kanyam, kayat yo. Awan ti mga yat. So something is wrong inside our hearts na kailangan nga madil at this moment so that we can spread the gospel. We can bring this precious gospel to people. Amen. Happy kayo, nagmamayo kayo. Sinijay. Praise God. At ang may isang nga nabigsa. Tapos iso gayong ti kaadwan ti tawin kanya to, tapos so nagkabigsaan. Praise the Lord. Kasi amin nga anak ni God, kakabsat ket haan nga pilay. Clear mo din ti Bible, darigi ti challenges, but let's help the weak. Let's encourage the disheartened. Pero awan ti anak ni God nga remain nga pilay. Remain nga disheartened or discouraged. Let us be cheerful in the Lord. Amen manen? Let's repent all our hidden sins. All hidden sins. And even all our personal preferences. At dagamin digiti, decisions nga kayat tayo, deto iti kayat ko mapasamak, deto iti kayat ko mapasamak, deto iti kayat ko mapasamak. Where is God? Where is Christ? Yan pangawawakan ti life, digiti bukbukod tayo nga decisions kan inararamid yung standards of our own. But where is the standard of Christ? Let's hold on to Christ, kakabsat. Let us not be simply excited in meeting Him about blessings and so on, yet we are not excited to remove all the bandages that we have. Why not open arms tayo mga kakabsat? Both arms, open wide. Lord, search me like David. Search me, Lord. Amom no anagiti thoughts nga adda kanyak in everything and cleanse me. Psalm 51. No jak agkamali. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Who wants to be free? Awan? Awan, mga yat. Ay, may sadya, likod, duwa, katalalo. Anang urti kaya tayo, remain in bondage. How can we help others then? Let's hold on to Christ, no longer on our past life. Okay, no malpas man lang ngayon. Point number 2 that I would like to share kangayo kakabsat. Let's trust God's ways. Ada ti barrier kami kada itong area kakabsatan na dijay. We are claiming our right to pursue our own way. Apay ko biyag ko dito yung bibiyang mo. Sino nga niya daday diyan na kakasjay? Biyag ko dito ipagpapakialaman nak. Kadamit mo kun kuna nga private life. Di ba? Kasi nga thinking tayo naman minsan. But do you think there's so-called private life in the eyes of God? Nord, kuna namin, oh, this is a private oxygen. You don't have any, awanti karapatam nga mga usar. This is a private oxygen, bagik dito. Ayan, napiti private life nga paglas-lastog tayo kakabsat. There is a barrier in this area. The barrier nga i-claim tayo, nga right tayo to pursue our own way. But let's learn from this. Verse 17 to 20. Now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did your leaders. Grabe, straight to the point ni Peter, because he is filled with the Spirit. He addressed the need of men, the need to repent and to overcome their ignorance. Sometimes mabuting tayo nga may bagat ti truth. Mabuting tayo nga masaktan iti tao. Ngano manggigda di truth. The truth hurts, but the truth heals. John 8:31, 32 sa. John 8:32. They will know the truth and the truth will set you free. The truth hurts, but at the same time, the truth heals. Kasi nga maagasan ka dimit ibagajit, kinapudno ka di doktor. Ti kung mamarikrik nam kat sakit ti buksit mo, tapos ibagbagam di doktor, sakit ti ulok dok. Naka medical, ala na kami sa truck ka nga medical. Dok,
di mo nalaing ti, madin ako malaingan, apay ngamin. Sakit ti ulok, pero ti reality na sakit ti buksit na. And sometimes, kasi dito yung, we have this fake humility, false humility before men and before God. That's why madito may experience the healing. Madito may experience the true freedom. Now, brothers, I know that you acted in ignorance as did your leaders. But this is how God fulfilled what He had foretold through all the prophets, saying that His Christ would suffer. Grabe, the way ni Lord, the way ni God, very opposite kaya the way iti tao. No kasano na nga i-restore iti buo nga lubong, the way ni Christ, the way ni God, ket de ag-suffer ni Christ, matay iti cross. Marik na namin nga challenges iti physical and emotional. Di iti way ni God. Opposite ka di ammo di ito nga tattao, di kasi ti ammo da nga way nga pang-save ni God kanyada, ket agbalin mangisend ni God iti mesa nga king, na iso na timang conquer, kadigit timang parparigat katakwada physically. But the way of God is different. Let's trust God's ways. Natabag niyo, panpanutin ting a way of solving problems. Tapos at the end, ket madi masolbar-solbar. Let's reflect, kapsat, baka we are doing it in our own way. Not in the ways of the Lord. So kasanungor, di way of the Lord, bro. Go back to the Bible. No, na ibaga ni God through your word, through the Bible, then so be it. Even if it is painful. Let's continue. But this is how God fulfilled what He had foretold through all the prophets, saying that His Christ would suffer. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Christ who has been appointed for you. And this is Christ Himself. Ma-refresh tayo ba't inal daw ang kapsat? Do we have a refresh life? Kita man dyan kaabay mo? Refreshing ba? When no pinagkita mo ganyan, burden lang ta. Pati dito yung word ni God, burden, worship, burden. Amin nga prayer, burden. Pinagreing di bigat, burden. Anak, kayat mo nga road, mati kagriingan. Una yan. Burden pwede pinagreing, burden pwede pinagturog. Ano, nag-enjoy ti turog. Kasi uri madamat discussion ti word ni God, turog. The major problem of the heart. How can we break through? Repent. Tapi ka man lang, dyan kaabay mo. Repent. Paypay so nga repentance. Mga repentance nga lips. Repentance from the heart. Repentance. Turning away from sin and turning to God. Maditi maka-ikat ka di old self tayo kakabsat. We cannot enjoy even the fellowship of believers. Kanayon nga dali diya kakabsat. Kanayon nga struggle kanya tayo iti obedience. Kanayon nga struggle kanya tayo whenever nga makangig iti word ni God. Adati may isang nga-insend ni nanang kanya nga nagamo sila outline. Tapos di basbasahin. Usually di basbasahin ngamin. Tatamsapak lang kada heart attack. Yung dinuudi na consent sana kasi sengger di basbasahin. Alam mo sa agtugtugawak binasak, tapos ada tinakita kay dinti katingan din sen na the word of God ket di double-edged sword. And di double-edged sword ket imperfect iti romance. Di literal nga sword nga duati edge na nga natadem, imperfect iti romance nga isu dito iti may sangaway nga inusar datot nun makonquer iti world. Kasi oran do iti pangipalapalang di sword tagbaten na nga tagbaten di maana na because double-edged so na. And here comes Hebrews 4:12 in relate ni God di double-edged sword kaya di word na nga mismo. Iso nga every time nga makangigit ti word ni God makat kumakabsat digiti barriers so that we will be free to worship Him. Only the word of God can do that. The word of God is living and active. It's like a double-edged sword na kaya na nga i-penetrate even to dividing soul and spirit. The most powerful tool in the world to change lives is the Word of God. It's not money.
It's not kadutilugan or kaadut kinaimas timakan. It's the Word of God. So nga dito iti in-address ni Peter kadigito yung tattao nagado iti way yung ag-worship ko na sila pakitang excited kayo pero deep inside you I want to address these things ko na ni Peter. Okay, you acted in ignorance like your fathers before pero nukitan tayo the purpose of Peter no apay nga bagpagana dito is para amin nga tao nga i-address na ket agsublida ken God. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. And this is Christ Himself. Refreshing comes when we trust God's ways. Nagulot ibiyag iti may nga tao kakabsat nga madina kay tektalek. Tagiti way ng ubraan ni Lord kanya na. Challenging nga kanayon kasla nagdagsen ti life. Mandi tayo kaya pang ipaddak, di kiti saksaka tayo. No kasto iti klase iti life tayo, trusting our own ways. 21 to 23, He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything as He promised long ago through His holy prophets. For Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything He tells you. Anyone who does not listen to Him will be completely cut off from among His people. Listening to God is one way of trusting Him. If we do not listen to God, we are not trusting God. This is the problem. Dito iti problema kakabsat nga addakan natin na maminsan. And dito iti problem nga kailangan tayo nga i-address kadigiti tao in bringing this gospel for people nga agtalekda kadigiti wagas ni God. Ang nga digiti wagas tayo. That's trusting God. What are those ear coverings that you have that you need to let go? Digiti ngamin latest nga technology itata, di ba? Digiti headset ket ada di mo kunkunan nga noise cancellation na. Nga tilang mangmangigmo, gising-gising. Tilang mangmangigmo ket no analang DJ sound, naggapo ka DJ mismo nga earphone or headset earpiece. Ilang mga bunga sound ket diya lagapudjay. Noise cancellation kaya na i-cancel amin ni Edad Joy. This is a good technology. But let's not use this in rebellion. And sometimes tilang kaya tinga dingdinggenan is our own voice, our own ways of doing things. We no longer want to listen to people. We no longer want to listen kini God, maditi kahit dumngegan kadigiti. Leaders tayo, we don't want any other voice. We don't want any other way except our own way. But it leads to destruction, kakabsat. Ito ang nadigiti ear coverings. Kanya tinata. Ang kailangan ting i-let go. And what are those ear coverings nga adda kadigiti kontak nga i-follow up tayo? Kadigiti tattao ti aglawlaw tayo, napnuan iti kastoy, iti lapayag, iti tumunggal maysa. Adol digiti noise cancellation, pero di ikan cancel, that is the voice of God. The calling of Christ to repent and turn back to Him. The world is so unfair, kakabsat. There's only one person that is so fair. And this is Christ Himself. Nagsapsapol tayo, ti fairness, kapsat. Nag-unfair ti treatment yung kanyak, nag-unfair iti response ti tao kanyak. Di ba, kasi nga thinking tayo nung paminsan, nag-unfair ka bro, nag-unfair ka sis, nag-unfair iti lubong. Inted ko amin-amin, pero awam ti songbat nagat negative, unfair. Are we in that situation, kakabsat? Nga tithinking tayo kat unfair ni God because He is not giving us no anati kayat tayo. God is unfair. Hindi nga main in that sense. But no, adapay nga ta iti mas unfair kakabsat nga ni Christ ket inako na amin nga basol tayo. Isuna tinatay ijay cross tapno ikan natay ti new life. Is that a fair exchange? No way. That's why He is our perfect model when it comes to fairness or unfairness.
Nag-unfair kayo, kitante ni Christ. Fair ba kanya ni Jai? No. He gave up His life so that you may have life. Is that a fair exchange? Ano nga kabsat? So we don't have the right to call God an unfair God. He is a righteous God. He knows what's best for us. Let's learn from the life of Job. In verses 21 and 20, chapter 1. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. Is this a fair exchange? Or is this a fair decision ni God? The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. The moment we charge God with unfairness or wrongdoing, we are sinning against Him. Lord, nag-unfair ka. Ako po binak kanyam, yet kitam ti family. Lord, nag-unfair ka. I'm giving my life to serving your people, yet kita nak, Lord. I'm not enjoying my life. You are unfair. We are sinning against God. Let's repent. Let's trust God's ways. The very problem of heart. Gusto nga madite ma-enjoy the Christian life kakabsat. Madite ma-enjoy rumwar and bring those people. Nag-repent damit because we are so overwhelmed with ourselves. Let's learn from Job. Can we tell God na, oh, Lord, nag-unfair ka. Napanak nag-LDI, Lord, tapos inbagsak na board exam. Nag-apartment na, Lord, tapos nawarwara ti family. And we call God an unfair God. Awan ba ti right ni God to do these things in our lives? Apay ni Job. With all the blessings nga in-enjoy na tapos, in just a blink of an eye, napukaw amin, including, higiti anak na. Nag-times 2 amin. Kita nyo ito isunan, nag-times 2 amin. Higiti anak na, nag-times 2 haan. Ano, dating anak na, I think 7. 17 na lang ni God, tapos iti na-restore, di JNT, ano na, nag-asawa ulit, tapos nag-anak, manot na anak na. 7 ulit. Apayan nga 14. Because higiti 7 ngay muno na nga natay. They are still His children. God is faithful in all His ways. The problem is our hearts, we are not trusting God's ways. Puro unfair, iti makikita tayo kakabsat. Let's not charge God with wrongdoing. In doing so, we are sinning. Isaiah 55:8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. No inalan ni God, digiti contacts mo, praise God. Because that is God's way kanya tayo tapno no mamold, DJ pinagtalek tayo kanya na. Para DJ faith tayo kat tumibkerpay kuma. But usually haan. No, that aramiden ni God, we charge Him with wrongdoing. Lord, you are so unfair. Let's stop doing this, kakabsat, because we are sinning against God. Why not trust His process? Why not trust His ways? So that we will just enjoy every moment of our lives. Amen? How many of us here, kakabsat, manukan niya tayo dito itata. That sometimes we are calling people unfair, we are calling God unfair, we are calling the situations unfair nga situation. No! Let's embrace the ways of the Lord. Let's simply enjoy following Him. Amen? Nagurigat mo, dito yung bagbagam, bro. Uy, narigat. But it's never impossible because this is God's ways for us to learn and grow and trust Him all the way. Jeremiah 29:11, what's that? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to prosper and not to harm? Lord, inikat mo amin nga, mabalin nga i-enjoy ko.
Ngayon natin, enjoy mo met kami nigiyamit nga ni Christ, enjoy mo. Di kita met blessing. Hindi mas better nga ikaten na digay nga blessing for us to learn how to enjoy God, the presence of God Himself. Amen. Na ito yung last part. Let's live out our Christ-like identity. Ti identity ti may nga Kristiyano kakabsat ket Christ-like. Tas laken Christ iti identity iti may nga anak ni God. So kumusta no padasin tayo nga kumustaen digiti lifestyle tayo. Digiti plano tayo iti panagbiag. Kumusta digiti kakabsat? Is it according kadetoy pagkatawag tayo nga Christ-like ta identity na, DJ God's design kanya tayo? Wenuhaan. Are we doing our part? And enjoy ti kadi dito yung nga klase ti identity nga kanya tayo kakabsat. There's a barrier also in here. The barrier that we want to live the same kind of life with the world. And that is a barrier. And we need to break through that barrier. Isang org nga itimisa nga na-experience natin true freedom and healing from the Lord is this, they live out their Christ-like identity. It's no longer the identity that we have in this world. The pinakita ti tao kanya ti dito'y lubong, no. The identity nga masapul ti nga ibiyag kakabsat is the Christ-like identity. How do we respond to people? How do we respond to the different situations in life tayo? It should be in line or according or appropriate. Kadi di pagkatawag to yung Christ-like identity tayo. Last verses, 24 to 26. Indeed, all the prophets from Samuel on, as many as have spoken, have foretold these days. And you are heirs of the prophets and of the covenant God made with your fathers. We are heirs of that kind of life. DJ lifestyle kiti prophets when anak ni God nga muno na, it's the same lifestyle kumakanya tayo. A lifestyle of meeting people and bringing them to God. A lifestyle of helping them overcome their challenges. A lifestyle nga mangtultulong kadakwada, giving them hope and not a hopeless case. Okay lang bro. Thank you very much. Are we giving them hope? Or digiti challenges when no way of approaching them, it's like a hopeless case also to them. Haan kakabsat. May sa ti identity nga kayat ni Lord. Kanya tayo. He said to Abraham, through your offspring, all peoples on earth will be blessed. Digiti anak ni God, ket agbibiyag da nga blessing. Agbibiyag da a blessing in the home, in the workplace, in schools, even in the community. These are the people of God. Blessing isuda, ura anti man ti papananda. Dagito iti anak ni Lord kakabsat. Haan nga pagpadaksen, no, dagit di palpalagaan. Amen? Hey! Kundi ito yung material nga identity ti anak ni God. They will refresh people. Kasi madagdag sinanda. Isang org nga may ni Christ, kasi madagdag sinan digiti Israelites, even kanya ti amin, with all the problems. That's why Christ came to save us. And Christ is sending us all to bring hope to the people. Are you excited? We are carrying this hopeful message, the powerful message of Christ, the gospel, to help people overcome all their challenges. And that they also will live a life according to this Christ-like identity. This is the life of the children of God. And we praise the Lord for giving us a clear and perfect example, the book of Acts. Para hantay nga agkapkapa when it comes to obedience. Let's bless all the people through our unwavering obedience.
unshakable obedience. Despite of timalaw amin nga tao tiglawlaw mo, despite nga awan ti kanay mo, awan kwarta mo like that beggar and Peter and James, John, they continue to have this unwavering obedience. Let's turn from our wicked ways. Kasi di iti wicked ways kakabsatan nga way dato iti adda iti Christ-like nga identity na. When God raised up His servant, He sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways. This should be the greater blessing nga maawatan ni kakabsat in helping people nga pumalaw dan ma-overcome the aming nga challenges iti life da para agbalin damit nga ma-experience the true freedom in Christ. Let's improve the evangelism plan. How will we help people? Dili minsan nga joke may dili minsan. Mabaling snack la tato bramin. Okay, fine. Snack together, original daw nga snack time. But make sure that that snack time is intended to bring that person into complete freedom in Christ. This is the hope that we have in Christ, kakabsat. The children of God are not hopeless. Amen? They are hopeful. Let's have this summary together. It's a challenge. Let's hold on to Christ. Let's repent and let go of the past. And let's continue to firmly hold on to Christ. To be excited in following Him without any hint of hidden sins. Let's put to death all these things, all the hidden sins that we have, and let's continue to hold on to Christ and to trust God's ways. None there are ways. Oray pa kasla nakalalaing tayo kuman, amutitig, formulate amin iti way of solving problems. Let's set aside all those things because God's way is the only way that will please the Lord. Give up all your ways and simply trust the Lord. God's ways is higher than your ways and His thoughts are higher than yours. And last but not least, let's live out our Christ-like identity. Let's listen to Christ and have faith in Him. Appropriate your lifestyle and decisions according to who you are in Christ. God's ways, kakabsat, is perfect in every area. In all situations, God's ways are perfect. Amen. I request you to bow down for a moment. Can we reflect, kapsat, personal reflection? Simply talk to God. No naman, hindi kailangan tayong i-settle before Him. Let's settle it now so that we will go out from this place. Nga dante ti hope in helping others, and hope nga agbibiag tayo mo nga dati complete freedom in our home, respective homes, respective na trabaho, respective na eskwela, even in the whole community. Let's bow our heads. Our sovereign Father, Lord, thank you for your word. Thank you, Lord, for the hope that we have in Christ. That indeed, we can break barriers because of the powerful working of Christ in us. Indeed, the gospel is powerful. Powerful enough, O God, not only to save us from hell, not only in saving us from hell, but in saving us from all our concerns. Kana amin nga challenges nga pagdadaanan mi iti life, O God, even iti evangelism and disciple making that we are doing. Thank you, Lord. Nga even negative iti responses iti aglawlaw mi. Christ is our hope. Christ is our message. Christ is the one who makes us firm, strong, and steadfast. That's why, O God, we give back all praises, all glory to you. Because you alone deserves all these things. You did it all, O God.
Awanan iti aramiden mi bay inilipas mo amin. And all we need to do, Lord, is to trust you. To trust your word and to put them all into practice. And thank you, Lord God, for your message to us this morning. The message of hope. And thank you so much, O God, for this wonderful day that you've given us, and we lift up to you even the rest of our service together. In Jesus' name. Amen. Let's all stand and let's have this response song. Some stories of nature life, tender whisper of love, the dead of night, that your peace and never alone. For good life, sweet Lord, sweet Lord, sweet Lord,
praise the Lord. And ani na muna tayong umupo mga kapatid. And let's have our tithes and offerings. So while waiting sa ating mga ushers distributing our envelopes, Bulu Dekman, DJ na-quote itay. The word ni God, I'm so blessed in this verse today. Job 1:21 to 22. And said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Indeed, klaro kakabsat that awan nga talaga iti ipaglasog tayo kasi datayo kat imay dito'y lubong nga awanan and agsubli tayo tumatlang nga awanan kani God. That's why those so much blessings that God given us, we should not hold back. But we should have that joy. And let's continue to rejoice because this is the privilege that God given us to return also those blessings that He continue na binibigay sa atin day by day. Amen? So, I do believe na hindi to burden sa atin. Amen? Yung ating pagbibigay ng ating tithes and offerings. But ragragsak tayo nga kankanayan day. Praise God. So, as we, habang isagsagana tayo, di kita'y tayo suplikan ni God ng blessings. May I request everyone to please stand up. Let's sing this song, Kayamanan Ko, by Musikata. Kanawan, ngayon tayo, kakabsat. Let's pray. Wa po mi a Diyos, anasantuan, nagyaman kami manen, daytoy nga gundaway, nga inik ka naman tumunggal maysa, iti pribileyo, wa po nga mangisupli, di iti blessing, nga inka, agtultuloy nga ipapaay, iti tumunggal maysa kada kami. Ngarod Lord, agtultuloy kami, nga agtalekken ka, kan kadigiti tao, Lord, nga
mang-manage detoy o Lord God. Tamo mi Lord nga agtultuloy detoy nga mausar para iti pakay gloriaam ken kasamet pan naka palawa pa iti pagariam ditoy nga lupong. Nga duwa po agtultuloy met nga bendisyonam ken i-bless iti munggal maysa awan iti anak mo Lord God nga marigrigat ta kami amin ket babaknang babayan iti aglaplapunusan nga ayat ken blessing nga ipapaano ti tumunggal maysa. Lord, idawat mi kani commit mi amin detoy ken ka babayan tinagan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So once again, kakabsat, good morning and welcome to our Sunday worship service. And let's proceed to our announcement, kakabsat. So, welcome kadigitay kakabsat tayo, brothers and sisters. At dada iti first time nati agaten. So, awagak man, if I call your name, please stand up, kapsat, to be recognized. Prince Albano Condition Lagundi, invited by Kuya Doming. I think parang kwan ko to Naka-group, kids kuya. Anak, digay naka-group kun sa DCFC. Praise the Lord. Next, kay Annalyn Gaspar and Charis Tabukbok, invited by Erich. Pati ni Erich tumakderman, parang hindi ko pa siya kilala. Erich. And di kita in-invite ni Erich, Annalyn Gaspar. Ken Awanda. Kids din, kuya. Ay, kids din pala. Kay Arnel Parinas, Princess Manel Parinas and Liam Parinas, invited by Parinas. Invited by Brad RJ. Ay. Brother and sisters. Kay Clayton Mubag, invited by Brad James. Welcome, bro. And happy birthday kay Sis Waylin Pilomena today. And happy birthday, ate or sister. Tumakderman ni Sis. Waylin. Sis, umaykan to tisangot dun madamdama and then we will pray for you or ipag-pray na ka ni Kuya Moises. And sino ba'y birthday ka kapsat today until Sunday? Ay, adapay. Maris pagbasa ko. And kay Ate Banji Takbian tomorrow. So, happy birthday ate and please adapay. May Ann Tomas, May 18, Thursday. Wednesday. And Naomi Derada, on Thursday, May 19. Willie Bert Sugi, May 18. Dami pala. Mabusog tayo dito eh. Praise the Lord, joke lang. And Ate Marjorie Sagusyo, May 18, Wednesday din. Happy birthday, ate. Okay na? Bro. So, sino pa idiyangan na ipan ito'y kakabsat? Umay kayo, isang birthday ti May 15 until Saturday, May 21. Tapos may ipag-pray ta kayo kakabsat. Kahit babayin nga, agpasangwang kami, umay nung handa kami bitre na yan. Okay, so, our daily prayer meeting, so, let's devote ourselves in prayer kakabsat, kadigitay new contacts, or awan pa iti atendaran na tuwing nga kahit natin agaten ti prayer meeting, just communicate with your BS leader or cell leaders kasi digitay prayer venues and I do believe at dan sabi lang mangangay nga na virtual prayer meeting. So just communicate with your leaders. And our day in prayer and fasting every first Saturday of the month. So let's continue also to be part nga agaten ka dito because ang dami-dami nating dapat ipag-pray. And let's i-develop tayo nga lifestyle tagbalin nga prayerful kakabsat. Okay? And then our Freedom in Christ every last Saturday of the month. So for further announcement pa tayo kakabsat, we will pray kung ano yung leading ng God because dapat iti
concerned about ka-DJ date, iti seldom if we will continue to pursue it. So, tulungan da kami pray kakabsat para kadigitoy nga activities tayo for the Lord. Not only just by activities, but I do believe lahat ito makakatulong for our growth. And our evangelism and follow-up, syempre, every day, let's continue to pursue it faithfully because hindi natin marireach yung goal or hindi tayo magiging part sa goal ng Panginoong Jesus to be part in fulfilling the Great Commission if we will not pursue evangelism and follow-up every day. So, next, our cell leaders development training. So, yun nga, May 20, yung mga announcement na nauna, especially in our Lifeline topic review, naka-schedule iso na May 27 to May 31, but let's wait for further announcement kadete kakabsat. And syempre, DJ Great Commission, kung nakaradatay, haan lang nga digitay mangayat, amin tayo toy. Haan lang nga digitay leaders ko nakiti, amin tayo toy. Let's be part in the fulfillment of the Great Commission of our Lord Jesus Christ. Let's continue to spread the good news. Amin-amin nga tao, taglawlaw tayo, even in our workplace. That is the very big challenge in us. Kakabsat. Okay? But in the Lord, awan iti narigat. Let's continue to fix our eyes on Jesus. Okay, so may I call on or call in? Siya, kuya? Pray. So, awagak man nga rod, di kita birthday celebrant or celebrants. Nga umay dati sango and then ipag-pray da kayo kakabsat. So, amin-amin nga na pakita tatay, no dadatoy, may I invite you to come in front. Maylin, ate, Banji ni ate Marjorie. Wow, Benice. Okay, so may I request also everyone kakabsat nga agtakdal tayo and then pag-pray tayo isuda. Okay, let's pray for them. Let's lift up our hands to them. Father God Almighty, agyaman kami manen dahito yung aldaw nga dagito nga kakabsat idat o ikararag mi isuda nga nadanunan manen iti panang celebrar da iti inda pa nagkasangay ket I pray O Lord God nga iti tumunggal may sa kanya da mas lalo da pay nga umuneg iti panakaawat da iti meaning iti biyag nga inka impay kanya da datoy ket inka impapulot inka regalo kanya da nga tapno ka sa Lord God may enjoy da iti inda pinakipagrelasyon ka. Wapo idawat mi nga i-bless mi suda agragsak da iti inda panang celebrar iti birthday da ken kasama tu wapo nga ipaawat mo kanya da nga masapol nga ipausar da iti biyag da tinananay nga panangiwaragawag ti evanghelium ken panangubra iti pagayatam ti tungpal biyag da wapo. Ngarud Lord, awan iti pagkurkurangam kanya da, mamati kami, nga si kaket punpunwem isuda, iti anyaman, masapsapul da, mapa financial, mapa physical, and even spiritual. Lord, you are the source of everything. And I pray nga agragsak da, enjoy da, nag-celebrate iti birthday da, kadetoy kaldaw, ken iti sumarunong aldaw. Ngarud Lord, italek mi ti biyag da ken ka, nga mas lalo pa o Lord God, nga mausar da, para iti panakapa ilawa iti pagariam saan laeng nga dito ilawag, but even kadigiti kabagimang mipay nga ililiwa po. Arod Lord, i-commit mi ti biyagdaken ka, baben tinagan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you. I-schedule yun to, basitap no, ang agrara na, kakabsat. Okay, so let's have our closing prayer and benediction. And awagak man nga ruden ni Kuya Moises nga closing prayer kan benediction kanya ti amin before we sing our closing song. Kararag tayo kakabsat, dumog tayo.
Mami na santuan, ken man nagparabor, Lord, nagyaman kami iti nalpas, ramid mi iti daytoy nga bigat. Thank you, Lord, kadigiti sasaom, nga tulungan na kami ugad, nga maibiyag mi amin digitoy, ket awanen ugad, iti sa sinuman kanyami, nga mayaw awan, wenno dinggen na pailaeng, idigiti sugsog, iti jablo, no digit di tilaeng basis, iti pinagbiag min ugad, ket may basar kadigiti sasaom. Gyaman kami ugad nga sikatikan kanayon nga mangpatpatibker iti pamati iti tumunggal mesa, very clear, Lord God, that you only need to fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Thank you, Lord, iti biag ti tumunggal mesa, bendisyonan na kami ugad iti physical and good health ugad at all times, even, Lord, with strong body and spiritual nga panagbiag mi ugad, ket healthy nga kanayon because of the direction of the Holy Spirit in our lives. Even ugad, kadigiti pagkasapulan, ti tumunggal maysa, sikati mangin pasabat, O Lord, ket we always claim ugad nga awan iti anyaman nga barrier nga makapigil wenno makaigawit kada kami iti joyful nga pinag-obey mi ken ka iti inaldaw-aldaw, Lord God. Yaman kami italik mi ken ka ori digiti ayaten mi iti biag, O Lord, nga amin kami ugad, anlaeng nga da kami nga da ditoy no digiti, including all our loved ones, Lord, they will turn to Christ. Use each one, O Lord, to spread the good news. Thank you so much, O God, for making us strong, firm, and steadfast even as we go out in this place. Once again, Lord God, we always declare victory in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you so much, O God. We bring back all praises, all glory, adoration, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Sabay kuma, tapasantuen na kayo anay ti Diyos, amang ted itital na. Aywanan na kuma, ti Espiritu, kararwa ken bagiyo, ket awan pakapilawan da agingga nga umay ni Apo tayo a Hesu Kristo. Papagtalkan ti mangayab kada kayo, ket aramiden nanto daytoy. Kakabsat, ikarkararagan da kami met kablaawan nyo, digiti amin na kakabsat, itinasantuan nga agek, igunam ko kada kayo, babaen iti pamalubos ti Apo. Ibasa yu daytoy asurat kadigiti amin nakakabsat. Adda kuma kada kayo ti parabor ni Apo tayo ay Hesu Kristo. Amen and amen. See you next Sunday, kakabsat. God bless us all. Let's have our closing song. Let's rejoice in the Lord. Amen. Okay, let's sing this song, Diyos na makapangyarihan. Okay, let's celebrate.
announcement. Di kita tuloy lang ta meeting tayo kakabsat dam dama 10:45 sa idi last week. 10:45 tayo lang dam when di primary meeting. Dati meeting da jeda bawngam jak sure no